Битарты Вячеслав, бабар, кодта, нæниздзинад, хъыгдард, кәмән, адәмы, бынәттә, фыццаг, уәладзгуытәм, раивын. Тыххәй фехъусын кодта, инвалидты, реабилитацийы центры, әмбырд, Арәзтад уым. Арәзтадым архитектурәйы министрады бәрәггәнәнтәм гәшкә. Дуамин авташам ажы сыппара адәймагән радтой сармагонд фатирта заужықауы. Ивғудашта ахым хазары ырбынат кодтой юбинонтым. Республика шарқлауаджын хаштам гәшкә ахушқуак бинонтынымыз қауы шбалвыртканын. Икъаты Русланбег күджақта автомайныр такка архайнс фыццаг уәладзгуытәм шазбинонтәй фылдары раивыныл. Дуамин дуына мажма шеппаттар рацышты фатирта. Умай уалдайма әмбырд архайджытар зыртой нәниздзинад хъыгдард кәмән удонан медицинон вагдатты сабыр вавыртаражын суй тыххәй. Битарты Вячеслав бабар кодта нәниздзинад хаққанын министрадан алырын чындоны амбалга ағышты ташифтон канын. Уалдайдар ныртакка Арәзтадын күштытасы медицинон вагдатты сауын суым. Ардонырын чындонама фелшырон-акушерон пункты.